Ada Abirta kelang rapid aradu ana pansmi aprang sinil hinpen. Ada pimi kadam pajuriglo kardamt. Non ada Abirta ke than ponjibang nilil jitkramsa. Asin non Abirta thipi lang poniksina. Karbi Longri Council Deputy Speaker Abijit Kro hem thikublong amatsi don krisi BJP atum AP del silong kachipagdun. Karbi Longri Council Education Joint Secretary Nilupamati Mungpi lapan luthan bang lapan ki school SMC atum pent cingki cengwai amai pedepon. AP del si phuluni hemrongrang along cherok tok lapan ke chisong amai pedepon. National Health Mission NHM along contractor Chukamar atumpen dipu Joint Director sai hemlong ni sama praman ka chisong ing samjin pen pachun pon. Non buthot birtang ton pen lang ponek sinang. Nizang Karbinglong lakha ke thom chinthong MSC consensi ke parlopon umrachi arong long APC party atumpen kangdang mai kang ni pon. MSC mate Karbi Longri Council Deputy Speaker Avijit Kro amethang police stations along amadsi don krisi BJP atum methang party pen COC APC party long chipagdun. Ningkan phop BJP sarkar atum mate MSC mate Karbi Longri Council Deputy Speaker Avijit Kro nangchari det pen ki umrachi phet musong arong along pen chenglok pinangan chinthong consensi angkang along semi rong rublong thangnar ka chingthura sai ke klempon thek pon long le. Election apor hulopyang ti vut ka chu hanga mai long pansmi ason son am sak nang chitekang chole ti ban ki ning samse lapen ning thi ave bon semi lapu nar APC party atum ke claim ke dam ke mesen lapen rara tum phan ke than pon ki mum pon ke mesen a jok pansi BJP long chi odun si APC party long ka chi pok dun lo pusi APC party long chi pok dun ara tum pen ning ji pon rinti jirong long netum APC amai nang adopen niltum ning rong piglo atik kopi koson ma polote RNC head jong stame langto pam don basko filalong nilitum long don chris yarat nang chupok dun lo lapen pini le stame don chris yarat aku nang chupok lo chulo asi adu go we pangrum pet pen doning kor heni yarat ke nilitum long nang chupok dun elo asi kedam tang MP election result teng langdam polote asut ke nilitum tak thom kep rai ni something sini tum dak rem poncol dak abjit ko PS along ben asi hala sus tam ni tum kaparem de phan kelang phan boriu lo staun eder lo sistame non la upcoming MLA election bangke dak abjit ko PS along bangke dak bangke khali gari sini tum habitung abjit pan toipo athe alang ni dak ke black topping nang thok ni adi red topping nang thok long lo dadak umlaji famous sorong ara adu phan pache damun e pache wang e pache heladun edalo nilitum lokelo lans tame nilitum dak ipong bang puri panan me ka phere do poglo la po ana to war condition si alang li ladak omlaji famous sorong ara da phan ke BP koglo la pension taxi mhejong niltuma MLA candidate wothalang so LC nitum ka chingon become sir tame ningje logedi ladak school thing abe ini nang le tuman same theglong lo lapen alangli methang same theglong lo ti ho ladak he bang olo dak nang visit olo la so hem repairing nahi kupan he lapen dak school meeting committee pen chenglok teacher staff tuman same abatai lo pijaran alangli nang claim pipe kopi bolo nang claim pipe dat ke lap anang thin ke thelo alangli ami thang arong aps achikrong alangli jelang le jedam de non hala alang rong malong isera rong le non halata thangda le zero mudi dasi lapuson abangku panke dak ni tum pini labang so APC kang danga mailong al hiaman pen APC Central Committee Organizing Secretary Khorsing Timung lakhaing koi boithalang su LAC APC amaipu Bikram Hanse atumpen chenglok chinthong CC Committee Central Committee akon chunbang Chandro Teront lapen kaprek APC long klambang phubang phitum da chitong dunsi labang so jaimek mesen pen pachun pon amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta chon lo dak pachu klam long si APSLC joining amai lapen 6 schedule cherok tok amai ning tom deng pon lo lapen kadu we pangrum pet pen doning koira hini BJP a party pen COC abang so PS long bangke APSLC long si nang join dun lo an se nang claim dun po nang pangtang dun po non ke wangi lang APSLC pa nang claim dun po si alang itu mang cecak lo tanda sarla dang nang la umraji arong ke wang penang li development na son ko PPC thek onong la thamba chini
Umraji niltum pini lege wang pli bukali niltum aprang ningkan hini ke thom aprang dan niltum wang lo halasu pen non bangke litum jot ason sin litum teklong lo la pen menang an hem halabang suhut ke chikim un tum tame non bangke ating rak tum jot a hem ta pini het niltum tegam long lo aja ka hem ke grep rang a hem an non do bok la son dan niltum tekang long lo me teklong lo asi ka ching thur bangke awe pin lo dak basically ke road towar rong thak ka cheleng towar de national highway tong hola tuliram rong hanga ningje vera 4 lane hai halale ratum ke hangale dak ke rong thak ka chelat towar sila tum chu hang bom lo jida ningkan krip khota pila tum claim pi pedal BJP tu la son dak taksi la umrajia school la ne tum batso klam long sipi ni meeting do lo la bangso school ta ting e plak ta we angso asar nung we lapen boundary wall awe thang da awe mane school bu tin de pin lo yo mane chainong chelong ke kok bi wo phat a hema son si pinchong de la si school phan priority pipe towar phan priority pipe lapen me lang ki junalang bulo jol jawan mission bu do ke des Lakhain ko rapol ni lip MSC konsensi ke palapon tarapung hawar long irui aprang bang nerkep than bang atum school hem chidam de pin pen achiklo bai nong chedeng lok pusi social media long ka thanga pu thak smi a hoglam ke chini ji phan pusi than bang la pen school managing committee atum pen Karbi Longri council education joint secretary Nirupama Timungpi atum pen chingsai mai pe depon social media long tiklang alam the a hokpet kali athe inglong hawar along than bang atum kidam kiwang kisung la pen kitu ka thak kisung pen a jok pen si than bang adun kibiji a phansi Karbi Longri council authority atum phandat chuning rilu sitame ing samri lang sitame kedam tangani son pa vedia ji phan pura achiklo jonwang sami adun thu than bang atuma phan sami nilip education block atum pen siki sami pi bon bom lu pusi Karbi Longri council education joint secretary Nirupama Timungpi pen pachini pon to churolo wini nilitum ladak nilip block office along si kadogo we la pachu media long eklang single teacher school side la haya teacher tum han pha si pini SMC mai phu tum alang litum kadu ka vita chitong pet pen litum district pen tame DPO West Karbi Anglong apen nili apen BMC apen alang li long SDPO kadu vitum wang si pini ajak hiding pen kesumana lam chethan ponji po lambang pini chethan ponnong lo labang ke puheno je hok lo pima media long ke klang bange masapsu teacher atuma bang ahoda dak mane lu than the palam bang ke alang ni tum pen report hang lo sia lambang ke la single teacher school along ana bang ke isi katora ladak la remote area school bina apen la hai along ke dam ke wang ma se lang ni tum nang chethan lo la pen SMC president tum ta than lo si latum chikloi jon pen atum bange un ana bange hopta ke thoma an ke latum ke than si tami ke dam ke wang ma si latum bange ni phone ni trok nang kok ti pusipu esam latum aber nang hirlu pulu tangte la pen ahok lo non akimi education system along a new education policy ateng ben pulu tangte teacher tum han training bang pathipik na sila teacher tum training aphan pulu tangte nili tum bange apor la puson si nili tum district along la pen block along apuson training padupon titi na si alang litum la bangso training ke wang hoda bangke alang litum bangke class bangke thanu ne det po la arum nang hir det po inke la si la suhoda bangke la si muheta me SMC president mana than lo je alang litum midday meal ke li lo setala tum ahut pen ki piuni de titi po the bangke la han lo mu pen che than lo je osumar tum a phaile bang koi do ba bang thong kep do setame ladak adhar ka view sumar tum dupik la adhar ka view joini si ni tum ma dak bangke dai salong bangke hala adhar ki do sumar tum an se phai bang klang chot po jeneba bang koi rahini setame hala dak adhar ki do ke bang phovet plutang tila bang pho pharmancy mane sang bangke nang li po la food bangge la cooking cost non la food grain tamil an sinang li chotpo na sila bang pho farman sila kido ana sumar phanta pachu po la puson si mane isi stock banga vede retilo
sok ba wede de tilo la pen hot pen la district pen lem sa tum pen la sangkit pi ke der la pen tum adim an thonam de arona ting pule tang telang tum school long si thonam nai poi phit mi teacher tum si hang song ben chewang si la dak la lang ni tum methang si lems pen sang chi ponang ji ako methanga kos pen silang tum hang song an chi ponang ji la si la bang song bong a hot pen a gap du ko kati la so gap bang bong nani pipon tekte de tila pusonta do nila ke nili chini asi un an bangge la haya gap avideji bansi bori ponang po pulo la pen kenang sor bangge non ke sumartum han adhar paduvek nang po claim pon vek nang po bangsi la so koson son sin tum step and ponji ma solam se chengwai pon lo je Keram tang prin pai phoni APC Phuluni CC atum pen spatir pi ponsi phuluni hemrong rang along 6 dula puthak chirok to mai lapan ki khache songa sai kereng pon la so mai along aluhi aman pen APC tiripi amai phu retire IS jaika thar konchun bang sikari rong phar dibendro rong pi pen chenglok APC party phan ning thiara tum chitong dun phuluni hemrong rang alobang ke chirok to mai chut kalesi labang so long bang ki rong terang arong long le ke parlo pon rong krip ho atuma phan bangki hydro power electric salam ji phan pusi la hai arara tum phan dak pen ke thali pen si company a phan longni pg phan ke bori pen a jok pen sil bang so sai semi ke chong sai ding pon lo pini la bang so sai lang bang ke song chut kale si armu che jenga sai semi pe do pon ji phan pusi bori pon lo bon semi carbon thomas council a tum pen raikom sai ki tum pen armu che jeng ji phan kri hukum mate order bipedet pusi retired IS jaga tharpen pa chini pon Pini 6 schedule awareness chot kali pini amang jasemet ke nilitum ka protest hala long ho long tara pu pini ni rong krip ho do latum aphan eviction po hadak hydroelectric project aku ki bg pu anke long lega cho jordan dun atum ke ilitum MLA body lapen ke hala thong teron ake hai pusipu alang litum ka siga cho jordan kang tum pusipu cho jordan edlo puni tum pupe ta ka cho jordan kang tum alam ti itum arjulong anke la rong asor aprang pen bang ram hok ke long tang along li lai hui rong asar tum bang patak pitang along li si alang litum ke cancel dun etsi amithang along li weji pusi ladak ako hydroelectric project nang ibiji pu lake ni tum che kroy dun de APHLC ke la son hydroelectric project itum nang ne itum hala am tereng da do etlo itum han thang da lewi la posiet ke nang ye bang ke micro hydro project bang ke nang ji neli chini la bang ke seta la le claim lo te messenger lake claim lo te lake long le eviction ke nang ji putakali lake jer sovet ji lake la bang ni tum kroy seta non akethe hydel project BC adani ambani atom han PNG poisa dak pen si wan ji put ano te ho 50,000 crores a poisa wan at lo putar you know la posi la ke ni tum che kroy dun de la ke karbiang lo ka chu jora kam lo la hello ni tu che kroy dun de la si pini ne tum dak meeting kali abinong pini tum procession sing dam ji pu amar la dak council tum police tum man puaman ni tum man permission nang pipi de la sison la ke permission na pipi ke la ke constitution kapi puk lo karkan lo la ke atema constitution along article 19 along ke tok do public tum an ke in some jin hot ke 163 BNSS pen order yung si avik pulutan te ilitum procession freely dam long pen jat alam ke than long pen ningje long sita non ke ilitum han paningje long lider lo itum han procession na pe dam long lider lo la ke constitution kartan lo itum council ati la sin itum la ke oppose lo mo pigen ilitum ta son constitution arkan ran ang claim dun verte ni tum da check roy dun de di la son kam pa kake la pini na meeting mo nang gedun 6 zil arona teng pen ke che su tum bhavan ke longli pata ki PG arona wi bonta non kacheri bom bispi sarkar tum pen ka bor ipon along ke biga che tum ban longli pata ki PG pu ka bor ipon along si rara tum sami aniwang sami ki dun to ya jok pan si non kacheri bom bispi sarkar tum ke longli pata sami ke biga che tum ban pipon bom lu pusi APC party a mai phu retire IS jaika tharpen pa ningje pon thu phulini pen sarhoning ti Karbi Longri Abirta
so fancy long le pata ki pi nang ne atom apart sikidul pen ke nang ne pusada putip lo sita lang litung ke che fancy long le ki pi aben la ki pi long bom atheke itum karbi atum dun toy ke di BJP lo amasi BJP atum la ke che atom phan long le ki PG ke che atom phan sakori ki PG at jia phan karbi atum phan kapi duk jia phan Ike BJP itu aja kong long bom lo, la Karbi itu BJP long dun toy pot lo. National Health Mission NHM along contractor Sukumara Tumaphan RG Dingloi pen akemang pachun serak nang jipu pen a job ponsi. Asamang kang pi along pen semik kedam tang prin pai ke thom arni pen kachisong pangcheng ponsi. Ni thomar farman kachisong asaideng ponlo. La bangso kachisong long pachiton ponsi Karbi long National Health Mission NHM contractor Sukumara Tumpatsi Dipu Joint Director Sai Hemalong Pai Kununi Pai ke thom arni pen kachisong pangcheng ponsi Pai Kununi Pai pho ni thomar farman ing samjin pen kachisong asaideng pon. Equal pay for NHM Karbi Zindabad. NHM Karbi Zindabad. NHM Karbi Zindabad. Kedam tang surhini da engkora ke thom Supreme Court pen ke pangdak pon equal work equal pepu ateng pen si NHM along contractual Sukumara Tumphan sami pipon bek nangji ke wangji surhini engkora truck anikan hulpen ki 7P missions te pipon bek nangji NHM asai hemalong Sukumara hoi pa pleng ke duan sabi prabjin pen pa pleng pon edangji NHM along Sukumara tum hema sortum ana phan sami Sige silang awar sai piponang jipu pensi NHM Sukumara tumpen Dipu Joint Director Sai Hemalong ni thomar praman ke tisong ing samjin pen pachun pon ইয়াতে সব আমার কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্রিক্টৰ NHM কৰ্মী লগ ধৰিছো ইয়াতে আজি আমাৰ 3 দিনীয়া ধৰ্মঘটৰ আজি লাষ্ট আছিলে এজিটেশন এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আমাৰ দাবীখিনি একদম থুলমুলকে কৈ দিছো আমাৰ দাবীটো প্ৰথম দাবীটো হৈছে সম কামত সম দৰমহা লাগে আমি হস্পিটেলত কাম কৰো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা হস্পিটেলত যায় আপুনি গম নাপাব কোনজন NHM ৰ কৰ্মী হয় কিন্তু আৰু কোনজন ৰেগুলাৰ এমপ্লয়ি হয় কিন্তু আমাৰ দৰমহাটো যদি চাই তেনেহলে তাতে এটা হিউজ ডিফাৰেন্স আছে আমাৰ আধাও নহয় 1/3 দৰমহা নহয় তো সেইটো কাৰণত আমি যেহেতু একে কাম কৰি আছো ইমান বছৰৰ পৰা কৰি আছো আমাৰ দৰমহাটো সেই একে সমান লাগে আৰু আমাৰ যোনটো চৰকাৰী খা সুবিধা আছে সেইটো লাগে আমাৰ থলমলকে একদম সিম্পল দাবী এইটোৱে হয় আমাৰ পে স্কেলটো লাগে আমাক মৃত্যুৰ পিছত যোনটো সুবিধা পায় গ্ৰেজুৱেটি পায় EPF ৰ সুবিধা আছে এইবিলাক লাগে আমাৰ ডেথ বেনিফিটটো লাগে সেইখিনি দাবীৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰা দাবী কৰি আছিল কিন্তু চৰকাৰে আমাক পেছ কমিটি বনাইছে কিবা বনাইছে বুলি কৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আজি 20 বছৰ মান হল চাকৰি কৰি আছে বহুতৰ ৰিটায়াৰমেন্টৰ সময় আহি গল কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে সুবিধাখিনি পোৱা নাই আশা কৰিছো যে চৰকাৰে আমাৰ কথা শুনিব আৰু যদি অনাগত দিনত চৰকাৰে আমাৰ কথাখিনি নুশুনে তেনেহলে আমি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে জনোৱা মতে আমি নেক্সট পৰ্যায়ত যাম এবাৰ আপোনাক মেমৰেন্ডাম দিব নিব মেমৰেন্ডাম আমি অলপ আগতে আমাৰ CM ছাৰক দি আহিলো আৰু আমাৰ সব বিধানসভা সমষ্টিৰ আমাৰ MLA ছাৰহতক দিয়া হ'ব আৰু বাকি সব ডিস্ট্ৰিক্টতে তেনেকা দিয়া হৈ আছে আপোনালোকৰ 5 দফীয়া দাবী আছিল আমাৰ 5টা দাবী আছিল প্ৰথম দাবীটো হৈছিল আমাক পে স্কেল প্ৰদান কৰিব লাগে দ্বিতীয়টো দাবী আছিল আমাক মৃত্যুৰ পিছত যোনটো ফেসিলিটি পায় ডেথ বেনিফিট হেতু দিব লাগে 3 নম্বৰটো আছিল আমাক সৰকাৰি চাকৰি জেনেকা বাকি ৰেগুলাৰ পোষ্টত এমপ্লয়মেন্ট হয় তেনেকা আমাক পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ NHM ৰ পৰা এমপ্লয় খিনি ল'ব লাগে চতুৰ্থ আছিল আমাক EPF টো দিব লাগে EPF প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু 5 নম্বৰটো আছিল যে আমাক এতিয়া সৰকাৰি কৰ্মচাৰীসকলৰ মৃত্যুৰ পিছত যদি 60 বছৰ আগৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া হলেও সমান দৰমহাটো পাই থাকে আমাৰ NHM কমপ্লিটক সেই সুবিধাটো পাব লাগে কাৰণ আমাৰো সংসাৰ আছে আমাৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ যদি আজি মৃত্যু হয় মোৰ যদি আজি মৃত্যু হয় অহাকালিৰ পৰা মোৰ স্যালাৰি বন্ধ হৈ যাব মোৰ পৰিয়ালে একোৱে বেনিফিট নাপায় তো সবৰে এতিয়া বয়স হৈছে ইমান বছৰৰ পৰা আমি কৰি আছো সেই দাবীখিনি আমাৰ যিমান দাবী আছে একদম ন্যায্য দাবী আমি কাৰো তাতে ভিক্ষা কৰা নাই আমি আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি বিচাৰিছো Bini adap Abirta bangki lan pan sikang ton paniklo. Les morning sambirta le puthot chitong pon chilenang kardom.